Umbuzo wami oqala ukuthi khona lebhili ngasitshela ukuthi ngo-1980 ilizwe likhululeka ngesitolo ezivuse lina beliyini kuzapha. Bengingu-chairman we-province isenye kungakabi leBulawayo, leMatabele South, leMatabele North. It was one, it used to be called the region yeMatabele land. And then kwachinja kwaba yi-province yeMatabele land. Njalo ngangiku-education department. You know, i-education department yayihedwa nguChinamani. Alubane kwakunguhulumende kwakuyi-structure esifananiswa lohulumende. Kusukela way back khona kuzingo uChinamani nguye esingathi thina wayeyihead enguminister. uSifas uMsipha engu-deputy. uFibion uMakoni singathi nguye waye-first secretary or permanent secretary, was deputy secretary. Kulo mfanyana ujaha wechipinge ngalo wayengunhlanganiso, wayengu-assistant secretary. That was the party structure ngaku-education department. Kodwa ngapha ngupolitiki ngangingu-chairman we-province. So kuyafika lapha ngo-1980 abantu sebesuka kuma-sample points kwenziwa into probably integration le-demobilization. Kuyini la kubonayo mhlawumbe owakungathabisa abantu bezipha ngesikhathi seneso? Into yahluphayo laphana nge-integration yona leyana. Ngiyabona lizakhumbula ukuthi izipra babefundisiwe kakhulu into zempilo. You know, kuyinto laphana ngithi kwakuphetha amakhiwa or General Walls and his gang. Now, if I remember well, 3-4 brigades kwakhanya ukuthi zonke zibanjwe izipra. That was not pleasing ngakuzanu side. Yikho kwenza sekuphambili bazama ukuchitha inasingaleza ama-brigade lawana. Kwabotshwa abantu bezaphu, amajaha ezipra babotshwa lo lalo wayenganule influence omunye laphana. You know, babotshwa abaningi bacatsha ngaso leso sikhathi. Ngaleso sikhathi izanu yayisingani isibambile ngithi. Kodwa ke bencediswa ngo-General Walls, of course. Iyo into eyaba lohlupho yahlukuluza abantu ngapha okwakhokhelele kutheni bese kusiba labo ntombane labantu, labo khonmara labantu sekuliwa ngezinto zona lezo. Amajaha amanye esibona ukuthi kolokuthi ngiqunywe nje njengenkukhu ngezinto ngcono phumele izikhali zami ingenika. Kwenzakala ngalokho. Yibo bona labo the very, very few, there were not many, very few abangenika ngalezikhali zabo. So yibo labo okuthiwa ngama-dissident. Yibo labo kwaphethwa later on sekuthiwa ngama-dissident. So lina iposition yeparty lalivumelana la sivumelana la ukuthi lalibasupporta hayi akuzange kusupportwe amajaha labana. Yikho phela mina lo Jini Ntutha sapointwa ukuthi siqalise kulandela laba abafana abasebebaleka besiyegangeni. uNtutha Mzwane Sifa sasisiye eCholotsho koNgqoya elayinini yakoNgqoya okwakulabafana laba ababengane bayabheda kakhulu. Now uNtutha wasala endleleni lapha sithi kulabanye abangani bakhona ngale emaplazini khona phenya amayindlovu lapha. Ngadlula mina siyalaphana ngahlangana nabo amajaha laba ngakhuluma labo. Well, bafaka phambili into lengqondo ukuthi hayi njengoba thina sekukhanya ukuthi siyabulawa
sibona kungcono sibulawe sizilwele kulokuthi siphonguqunywa nje sihleze ngoba lapha sekukhanya ukuthi thina ithe usekumele sibulawe ngisho leyani group and then ntambama engakhona uNtuthu wayesele ngapha enyama endlovu sengisizwa ku radio ukuthi uNtuthu baxothane laye bamdubula bambulala khonapha enyama endlovu yikho okwenzakalayo engikwazi. So asithini abantu bona laba babe operate enyama endlovu ngama distant ayisuke ku abantu asebephumile sebengama distant lesuke kuzipha bakumbe kuma assembly points babe ngambulala yini nje uNtuthu since kwangomnye hayi babe ngeke labo yayingenye nje igroup layo evela somewhere sazodevela babe ngeke bambulala uNtuthu ngoba senza okunengi ebafaneni bona abanye ababe kwakuthiwa sibili zinhlanya ngani bangasibulala but ababe kukhuluma ukuthi singeke sibulale abantu bezapho njengoba sisitsho ngithi engahlangana labo sibili ababe ngiyamlibala lo mfana ngase mkhumbule mzalwane sembeke mkhumbuza kunamntwana ngoba ngahlangana nalabo bafana babe ngeke kwenzakala into enjengayo nale hayi babe hlonipha abakhokheli babo so babe ngeke babulale uNtuthu abe ingama dissident ezapho. So babuya njani babuyela back njani ithi imali le yani demobilization yanceda yini ukuletha abantu laba abasekhaya? Kakuzange kuncede kangako engibaziyo abaphenduka yibo labana abasebefakwe besenza ingadi enyathi lapha yibo engibaziyo kwasala mhlawumbe ngaphandle sekuyizi individuals zabantu mhlawumbe perhaps as little as 10 ngoba sibekhamba one by one laba babengabe zipra sibili babuya bayena singelapha enyathi lapha not enyathi enkayi lapha okwasebenzele khona ingadi babakhona lapha kwase kusala nje individuals. So siyabona after ama distant lapha sekubuya Gukurahundi. Do you think ukuthi was it related to Gukurahundi? Do you think it was there to kwela ama distant or kwakuvele kule plan ukuthi? Hayi mina ngokubona kwami yayiplan nje eyoku delise izapho because izapho yayi opposition by the way that time kwakuyindlela nje ukubulala izapho to create one party state. I mean I was there, I was following into zakhona zonke ezasenzakala mina ngokubona kwami it was during the time Mugabe determined ukubumba i-one party state but into yayi-disturbance ukuthi enze i-one party state yayina izapho. So iGukurahundi to me ayilani lalokhuyana iGukurahundi uyayiqonde nje ukubulala ama-leaders ezapho and obviously zapho as you may know yayi-stronger emiddlands leMatabeleland north leMatabeleland south. So the whole thing kwakuyifuna nje ukucreate i-one party state ukuthi kuthanjiswe izapho. So ngesikhathi ama-dissident eqalisa iGukurahundi iqalisa lapha lina now you are a magistrate. And I understand ukuthi the guy who was accused of ukuthiwa uthumba ama-tourist he appeared before. Yes. Unasingaphela uSitshela. He appeared before me. uSitshela waye echawe kakhulu. uSitshela when he appeared before me wayevele ekhanda seliphambene ngokuchaywa wayengakhuluma izinto ezizwakalayo ngenxa yokuchaywa ayikwenziwe wayengasaphelelanga okuyikuthi alubane ngabe i-trial yakhona yayi normal so to say uSitshela kwakumele nje kwenziwe i-order yokuthi aye ekuzanyeno ngamadokotela abonakala ukuthi i-state of mind yakhe njani wayenganormal appear before me. So how was you're talking about the trial not being normal, the situation enjani ngesikhathi leso kwakule pressure yini from a lot of people? Well, i-pressure ivele
ikhona ngaleso sikhathi. Uzakhumbula ukuthi abantu abaningi ababelethwe emakhoti kuthiwe ba-associated lama-dissident. Babe ngabantu abachayiweyo, belinyaziwe, banye beqhamuka izingalo and so on. Mina ngabotshwa ngaya e-Stop Camp lapha. And imikhosi labantu ababephuma begoqelwe ngezingubo sebefile babebaningi kakhulu. Mina babuya bazangilandela, ngivele sengimajasile. Bafike bagombolozela ngezimota zawo ezinkulu, amasotsha lani bafake i-loudspeaker bamemezela Johnson Mnkandla phuma phandle endlini, umngakho akulandele, ulandele unyoko, ulandele abantwana, liyolala emgoqweni lapha. Just imagine situation lapha emagwegweni, sahlala emagwegweni. Savuka saphuma saya khona phana emgoqweni, baphosela izinja endlini. Izinja zaguduza azange ziphumela lutho. Bangikhona bezangena bona. Khonapho it was before 12 midnight. Baba khona phana kwazi kwathi sekuqalisa ukuhamba abantu ngama-5. Baqalisa ukubutha izinto zabo. Bangithatha ke bangifaka isikhathi seneso wena uphandle abantu. Phandle besenza konke lokho. Ngafakwa ke inyawo imaketane enyaweni nasingeni, bangithathe nasingeni. Abantwana babuyela endlini. Ngahamba ngayi-Stop Camp. Magistrate lo botshwa? Magistrate lo botshwa. Now ngithe ngifika e-Stop Camp bangivalela. Ngizange ngifakwe kuma nasingazi ngavalelwa ngedwa. Kodwa ke abazange bangichaye. Bangiconfront abathi bona ngithethe ama-dissident ngemota kahulumende siyakwenza ikhote ePlumtree. Ngawo ayelandelwa ngamasotsha, ngenza amasotsha ehluleka ukubabamba ngoba ngase ngibafake ngale kuwona singa komngcele phetsheya ngale Botswana. Into engazange yenze bebumba nje ngenxa yokuthi ngalezo zikhathi mhlawumbe ngangilokho ngisele influence njengomuntu ebebengazingile influence ngu-chairman we-region and so on. Now e-Stop Camp laphana abantu babebulawa so. Abantu babehlaba imkhosi uze umuntu achaya uzuze ukuthi umuntu usephela. Ubone ugoqelwa ngengubo unasingathi kwakukhanya ngezikhala. Ubone ugoqelwa ngengubo uphoselwe ezimotweni ukuthi babesiwa ngaphi angikwazi. Kodwa ngiyakhumbula abafana ababili, umfana wonkomo nalona umfana ngokubani ngababona ingalo sezirengezela senzenje bekhutshwa ngazi ukuthi baswanga. Anzange ngibuye ngibabone laba bafana today. So banyamala beyile. So usithele uyabuya lapha icourt uchayiwe. I mean, how does his trial just move fast to the extent? Well, move very fast. What Tony is, you know, later on were executed. But as I say, a court normally, ngam to say, bonagel utim to law, can normally. What normally happens, the court will make an order. Utum to law gahambe, aye exanyenwa, amatokotela mabili. Bakangi the state of mind, uti gamba trial or not. Amadokotela would normally nxa ngamadokotela angamadokotela would normally say no, umuntu starting a treatment angazake a try ku state ayisosona. Then the court will simply make an order ukuthi hayi umuntu lokaye for further examination or for treatment. The court will make that kind of an order. But laphana esesuke ezandleni zami usikhela kwaba chop the High Court to chop or execute quick. All was quick.
So there's a chance that this guy it's possible. Indlela eyaphathwa ngayo indaba yakhe highly possible ukuthi engxenye wabulayo lento ngoba lezi zinto ezikhuluma for instance ngimbuza mina ngama ukuthi kade sitshela i-allegation lapho kuthiwa wathatha amakhiwa wawathatha yena ngapi sitshela wayephonga ukuhlabela nje aphonga ukuthi amakhiwa ngilawa eZambia into ezingazwakaliyo ngapha eZambia hayi bakhona ngifuna ukukhuluma lo Mugabe lo Nkomo ngizabatshela lapha khona amakhiwa clearly ekhuluma nje kokuhumana ubona ukuthi akula lutho alikhuluma usitshela okwakuclear kimi ukuthi wayehlabela izinto owayezitshelwe ukuthi azihlabele sitshela vuma wadindwa kuvuma ukuthi nguwe what not to me yikho engakubona. So siyabona ukuthi ngesikhathi Gukurahundi lapha a lot of people lost their lives even up to now. I mean isiqalisa ukukhuluma ngento le probably the last few years what abantu have been talking about it, but the government has not been willing ukuthi ikhulume ngendaba le. Libona ngani ngalungiswa njani ikakhulu isikhaya abantu abaningi abalimalayo abalahlekelwa izihlobo up to now? Well, it's unfortunate ukuthi uMgabe yena ngokwakhe ngaleso sikhathi abantu bengani basafisa baselesifisa ukuthi ilungiswe indaba leyo wasuka nje wazenzela okwakhe okungaqedakaliyo angikwazi for some strange reasons ngoba ngibonana laye mina uMgabe ngabonana laye ngiphethe izinto ezintathu ukuthi Mugabe acknowledge ngihulumende wakho owabulala abantu acknowledge lokho unga-acknowledge lokho ukuthi sibili uhulumende wakho whether ikuphambanisa or kuba nje uku-acknowledge lokho and then busu xolisa public make a public apology ukuthi wena no into le yaphambaniseka ukubeke nje umuntu omdala loba ngayiphi indlela and then ubusu compensate abantu in different ways ungibuze umbuzo lapho ukuthi wena ubona ukuthi ngaqedwa njani now i-compensation mina engangikhangela enganyathela kuyo khonapho ngikhuluma lo Mugabe ukuthi kulabantu abangalama birth certificate abangake bawazuza ama-birth certificate ngoba abazali babo kabaziwa under Missing Persons Act kulula ukuthi umuntu angithi angaba leminyakanyana emibili kumbe emithathu ukhangela i-circumstances acatsha kiso and then kuthathwa i-evidence bese kusiwa ecourt e-high court adeclare lo muntu njengomuntu ofileyo for purposes of winding up i-estate zabazali babo to enable them ukuthi abantu laba amabhenki aboyise ngibaba oyisemkhulu ngibaba omali babo avuleke ku-wind up i-estate but okuqakatheke kakhulu engangikubona engakutshoyo kuMgabe ukuthi you see i-price yomuntu ukuthi uyacompensatwa akulula kangako mina engangikukhangele ukuthi la khathesi engikukhangele ukuthi abantu abangacompensatwa bona ababalimalayo ngoba izilima ezihamba ngengodo as a result of it weGukurahundi le besenzwe iGukurahundi bancediswe nje banasika but ukuqakatheke kakhulu at this moment I think ukuthi indawo lezi ezaqeda abantu take for instance khona phe twayini madopho lapha eBhalakwe eSalankomo le lapha abantu bonke iline yaSalankomo leyana bafakwe ezindlini bachiswa elupane lapha igenge leyana yabo malabo wayengupresident we-Farmers Union legenge leyana abagejiswa imigodi bangeniswa phakathi badutshulwa bebulawa baqitshelwa esiwale le
where I think it's 97 people ababuthelelwa amadoda abadutshulwa. You see, esilobela lapha emgodini, those disused mines, old mines lapha no khwelu suke khwelu sesilobela inasikaliza cela amathanga abantu. And then endaweni ezinjalo nxa kungenziwa nje ama-monument abantu bacompensate seyingokwafakwa izinto ezinjengamaklinik, izikolo zi-upgrade laphana kugcwele ongama-upper-top kwezikolo okugcwele endaweni zonezana, kube ngama-secondary schools aphilayo, kwakhiwe nje lamaklinik aphilayo. That's the kind of compensation mina engiyibonayo. But of course on an individual basis abantu laba abalimalayo up to today bancediswe nje say Department of Welfare, bacompensate, maybe facilitate ukuthi bazuze ukudla babele ndlela abazenza beyizilima kumbe create into ezinjengabo gyros. Baningi abantu khona ngale emakhaya abanjalo. That's the kind of compensation mina engiyikhangelayo. Ngoba ukuthi individual salahlekelwa sonke sinje lami ngalahlekelwa ukuthi umuntu fake prize ukuthi I think that will be complicated. So uMgabe lihlanganela yini le? Ngo 2001. That was 2001. Ikhuluma ngendaba eGukurahundi. Ikhuluma ngendaba eGukurahundi. What was his response ngesikhathi lekhuluma ngayo? Excellent. uMgabe ngeke ngimgcone ngithi wake wenza inkani ukuthi kumbe wake wazamani khonapho sesikhulumile wangibonga sibe ngoba sasihlezi njengoba nje wehlezi yena njengala ekhangelane lana uGovernor kuMabhene la mina ngilomthunzi la letiye sibili ngoba it took time sikhuluma indaba wakhansela lama appointments amaningi la. That day, it was Saturday. Nganginikwe i-1 hour. Siqalise ngo-10. But wachayi 1. Can you imagine 10, 11, 12, 1. Yabona kwakwazi ngoba ngo-2 o'clock. 4 hours. It took 4 hours. uMgabe walalela, uMgabe wezwisisa, uMgabe wangibonga. uMgabe wazicommit ukuthi hayi yabona ke Mkandla njengoba ngangiye ngilid i-organization yabona labo Dumisana Nombo engangikhetha uba ngishe okuthiwa yinasinga i-Gukurahundi Compensation Committee. Le ndoda yayiyisekretary wami uDumisana. So it was such a good meeting noMgabe. Wonderful. Immediately wathi hayi ngizalinika i8 million ukuthi lilungise istructure senu kuhle sifike emaphandleni ukuze into lilungise. Then uMrerwa wayeza khupha ibudget, I think it was a month or so away. Wathi ke ku budget ithi fika ibudget kaMrerwa libe selikulungisile istructure senu. Selenzile research lenze outreach lithatha information yonke kuhle uMgabe. Then savumelana sibili ngabikela amadoda sazame sakuzamayo those ngabuduthisana but sazame sakuzamayo. And then ngesonto yangakhona wayenxuse lapha na ku Brethren in Christ lapha na ku 4000 lapha esasikhulume lo Mabhena umngani wami ukuthi ke hayi indoda leyana nje uyizapha uyinxusile ndoda ngizayibandezela ukuthi indoda le ikhulume lezi zinto esizivumelene. Kazange bele problems bila uMgabe wakukhuluma. The only likely thing nje eyasuka yasingani yangilahlekela sesithina it was a moment of madness. Akusoze buye kuphindakala. And yet mina ngangithe mina sivumelene ukuthi unconditional uzakwenza public apology njengopresident. Kodwa uthe sengathi sekubhendisa it was a moment of madness blah blah. Ngiyayicabanga I think ile story sakhona ngilaso sabo newspaper. So kusuka lapho kwase kusithini? Now into yavele nje ngayibona ukuthi silahleka
yikuthi khonaphana sesinasingile umgabe wathi hayi yabona ke Mkandla mina anti uyakwazi ukuthi mina ngu-president I'm very busy involved entweni eziningi sengiza kwaphointa omunye wama-ministers ami ukuthi nguye ozabudila laye fikisa konke kimi. And then I quickly said kathi njengoba nangu ugovernor wakho u-resident minister uWesman Mabhena njengoba nguye sehlewa izwa yonke indaba ungahle uphena umsebenzi lo wathi hayi Mabhena is very busy nento eziningi emfuna zenziwe lapha eMndebele is very busy. So umuntu engimapointa uJohn Nkomo. To me uJohn ngiyamazi. uJohn during that time was more than ZANU. More ZANU than ZANU people during those days. As you may know, John, even the first elections leziyana wazokhutshwa nguNkomo esefuna esexabana la esalela khona ngale bexotshwa lapha. So ngahle ngabona ukuthi lapha sibona akunanto and for sure konakala akunanto yake ehamba. Ngoba uJohn sasisethu umhlangano lekomiti yamla. uJohn simnxusa thuyeza siubeke ngomgqibelo sazi ukuthi ngeFriday uyabuya bekhona. He never attended even one kumhlangano esayenzayo uJohn. And let documents esazidraw up umgaba ezifunile uJohn sifune kumphathise siyaRare he could ngaze ngasebenzisa uDumiso ukuthi anti babejayele nje ukuthi babuye ama-Friday babuyele ba-fly back eHarare ngeMonday. Ngase senze ukuthi kube le weekly man enguDumiso kulungisa documents zethu ngiye kupha uDumiso because uJohn you couldn't touch John. Dumiso ndoda sihambele uzafike uye ofisini kaJohn ngathi uyemnika izinto lezi ngoba ube khona besikhulume laye but he never attended umhlangano. He never even sesimtshela ukuthi ama-documents lana afuna upresident asere kwaba njalo kozobona lamhlo seziwa for John. He did nothing about that thing eyasayiniwe ngumgabe. But then into yangihlupha kakhulu uthi sesikhumbuzweni sikaNkomo lapha eMatshamhlophe one day hayi umgaba si-introduce ebantwini bonke ukuthi hayi bakithi bantu bemathebeleleni into leyana Gukurahundi no sibili ingafanelanga yenzeke kodwa ke sengizama konke ngikwenzayo ukuthi ilungise nangu Mnkandla sukumise le committee yakho nangu Mnkandla siyakhuluma sesenze a lot of things esizenzile what he was talking about I don't know but that same day Mugabe kwakumele ayibone committee but then ngilanda uJohn so Mugabe nangu seqedile phela lokho abekulandile hayi manini sizabona the next thing uqeda ukudla nomhlangano sezibezixoxela no Mugabe nangu ngizigelele emotweni yakhe esihambele se-airport ekitchen se-airport uJohn kathi John la ezigelela kuphenzela esihambele. That's what happened. uJohn literally sabotaged that thing. He never wanted ukuthi into leyani iphumelele uJohn. Whether wayekwenze yedwa but then my feeling ukuthi kathi yena upresident phela kwakusithini ukuthi ambuze ngama-reports ukuthi selingaphi John because akuzange kubuye kuyendawo from there akuzange kubuye kuyendawo kwinto ngaze ngasuka lapha mina nisasesizifomele eMDC ngasuka sensiya ngaphandle ngebusiness yeMDC antsasesibumbe eMDC phela usihlanza umaphathile sengani akusela politics then ngahamba nisi-address i-House of Lords, i-House of Commons, ngaya-America, nisi-address i-Congress, the Senate, ngaya-European Union, nisi-address i-European Union. And then, of course, it was a 2 weeks.
Sengithi ngiyaphenduka uMgabe wase-citizen committee treason Thengisilizwe. uJohn wahle wagijima phambili. As you may know, khona phane kuthiwa ngaphileyane eyama-green bombers esekwanda lapho kutrainwa khona eguyo wakhuluma ebhubhudla amagwebe ngimkhangele selanda ukuthi uMnkandla sibili umuntu sahlala sonke amajele wonke khona kudzingwa sethengisa ilizwe kumele sibile buya lapha yes to account kwathi lo mfana mlo unase engasasifuna uqunywa sonke ngise-UB Club former chief justice uMohat laye wakhuluma bhubhudle ngaleso sikhathi wayengunase wayenguminister we-home affairs. Ya Mnkandla sibili kumele abuye lapha, you have to explain himself ukuthi thengisa ilizwe khona le bla bla. Lami lokho ngithi ngiyabuya 16 years lokho ngicathi. So basically that's what happened in Asibili. Okay. No, thank you very much, sir. Indaba ke leyo.